kad kažem dijasporu, mislim na dijasporu Balkana. Da. Bivše Jugoslavije ili ti regione, kako god ih zovemo danas. Da li možeš napraviti neku razliku dijaspore naše na Novom Zelandu i dijaspore, na primjer, u Australiji, Kanadi, Americi i one iz Engleske? Da, mislim da postoji jedna bitna razlika, a to jeste da na Novom Zelandu ne postoje dijaspore koje su u toj mjeri mnogobrojne, kao što to jesu u Australiji ili u Americi. Tako da najočiglednija razlika mi se čini ta da najjednostavnije rečeno nema ih dovoljno da bi toliko bili upućeni samo jedni na druge, nego da tu ima dosta baš onako kontakata između svih i druženja i tako dalje. I dok znamo da je to bitno drugačije u tim nekim zemljama gdje, na primjer u Australiji, znam kad sam prvi put bio u Melbourne, da je jedan prijatelj koji se bio preselio tamo, vozio mene i par drugara, jer smo bili tamo na neku fudbalsku utakmicu, i vozi i pričamo i tako dalje. Ovo je ruski kvart, pa okej, vozi dalje. Ovo je somalijski kvart, sad lupam, ali stvarno je bilo toliko tih raznih kvartova, grad je ogroman, naravno, Melbourne, i poslije ga pitam, pa čekaj, jel stvarno ima toliko ljudi da sve te grupacije imaju svoj kvart? Kaže, da, ima. Imaju i to baš, neki, ne znam, bili su Libanci, a da ne kažem Italijani, Grci, i naravno svi ovi XU, baš ih puno ima. I eto, dobro, možda je to neka malo dublja tema, ali sve u svemu čini mi se da je to bila jedna od najvažnijih razlika za nas. Kao što znaš, družili smo se svi relativno okej, uprkos svim tim nekim problemima i kontekstu i okolnostima pod kojima smo većina naš došli i napuštili rodnu grudu. I tako da je to, mislim da smo tu malo i profitirali. Bilo nam je lijepo. To si dobro rekao. Imali smo koristi sa te strane gledajući novozelandsku dijasporu, za koju ja smatram da je dosta specifična i različita od ostalih. Sam li u pravu kad kažem da je podatak Čikaga da ima najviše ljudi iz Srbije? Vjerovatno. Da je Melbourne Chicago, najviše ljudi iz Makedonije. Ne znam što se tiče Hrvatske, koji to grad može siguran biti. Zašto mi se Perth muva po glavi u Australiji, ne mogu sad se sjetiti. Znam da je u Kanadi, naravno, Toronto. Da. Kitchener, čuo sam i za taj dio, izvinite, Kanadjani naši, nismo toliko upućeni. Na što ciljam? Ja sam uvijek govorio da je novozelandska dijaspora ta bivša Jugoslavija u malom. Da čak i zbog svega što se dešavalo na Balkanskom poluostrvu, nažalost, tokom 90-ih i krajem 90-ih godina, pa i nakon Drugog svjetskog rata, ta migracija koja je, to jeste migranti koji su naseljavali Novi Zeland sa naših prostora, su nekako ostali u nekoj zajednici. I nije se pravila velika razlika. Znalo se, kao što se neka znalo u bivšoj Jugoslaviji, zna se ko je odakle, međutim, to je druženje i dalje prisutno. Čak i u Aucklandu, koji je najveći grad, ima najviše migranata, dosta je raznoliko, diverzifikovano društvo, jel da? To je itekako bilo evidentno 90-ih godina, dok, ajde sada, možda jeste drugačije, teško je meni možda reći, zato sam u samom početku ove epizode, rekao da se ne mogu možda sada osvrnuti na trenutno stanje u Novom Zelandu. Zašto? Zato što imamo svi neke svoje obaveze, porodice, onda ne ulaziš u te neke pore u koje si kad si, ajde, bio mlađi ili tek došao. Tako da, za mene, dijaspora na Novom Zelandu je itekako specifična. Jeste, definitivno. Opuštena. Definitivno. Nema tih silos, ili kako bih preveo. Da. Mislim, eto, to što si rekao je važno da se naglasi da naravno, svi smo mi se onako
znali smo koje su razlike i sličnosti. I na bazi toga smo i gledali kako se družimo i s kim i tako dalje, s nekim manje, s nekim više. Ali eto, nešto mi je palo na pamet što je interesantno i volio bih da ponudim kao ilustraciju. Znam da je svojevremeno, ne znam koja je godina bila u pitanju, bio je baraž, utakmica Hrvatska-Jugoslavija. Stani. 99. godina bila, sigurno. Jeste, jer je to bilo za plasman evropskog 2000. Tako je. Igralo se u Zagrebu. Zagrebu, jeste. Da. I dobro se sjećam, kao što se i ti sjećaš sigurno, da svi mi smo bili ludi za fudbalom, da tako kažem. I ta utakmica je iz više razloga bila onako, baš smo iščekivali da se odigra i da vidimo koji će da bude ishod. Završila je 1-1. 1-1 je završila. Je li 1-1? Ja mislim da je 1-1 jer je prije toga bila 2-2. Ne, nego ta je 2-2 završila. Ta je 2-2. Da. A u Beograd je 0-0 bilo. Izvini, upravo si, jeste. Uglavnom, to mi je bilo simpatično, ako se sjećaš, da smo mi noć prije te utakmice izašli da partijamo i kao što smo radili i da je to bilo izmiksovano društvo, bilo je ljudi od svukuda, iz tadašnje Jugoslavije, bili smo mi naravno i drugi, bilo je Hrvata koji su naši dobri drugari bili tada. Tako je. I moram da kažem da sam tada se pribojavao da će neko nešto. Ne samo to, nego sam se bojao da je Hrvatska bila toliko jaka da ćemo glat da izgubimo. Aha. Misleći na SR Jugoslavije, tim SR Jugoslavije tada. Tako je bio taj. Jeste. Eto, kao što znaš, ostali smo do, ne znam koliko, 6 ujutro, jer je utakmica naravno po našem vremenu bila rano ujutro. I da naglasim, išli smo svi u taj jedan pub koji je imao jedini u gradu prenos satelitski, plaćalo se i to je bilo $20 ako se sjećaš. To su bile dobre pare. Moram navesti što se dešava. Znači, jedna boljka naša dijasporičara na Novom Zelandu, što ti nisi mogao da gledaš i uživaš u tim nekim sportovima, tad ćemo se te teme ubrzo, na Novom Zelandu, kao što je te kvalifikacije za fudbal, dok sad može se tekako snaći i morao si da platiš ogromnu sumu novca da bi se satelit iznad Australije okrenuo malo na Novi Zeland da bi dobili signal. Eto kroz što smo prolazili. Meni je, moram da naglasim, kao što znaš, meni je bilo simpatično što su svi zajedno gledali tu utakmicu i slobodno ću da kažem, nije to bilo naivno uopšte. Bilo je tu ljudi koji su došli gledaju fudbal, bilo je onih koji su baš jedva čekali da njihov tim pobjedi i nije bilo sve jedno biti tu svi zajedno pomiješani za istim stolom. Ja sam bio za istim stolom gdje su bili i Hrvati i Srbi i svi. Mogu li pitanje? Da. Na Novom Zelandu nije bilo svejedno, kao da je bilo nekoj ivici nečega. Možda. Međutim, da je to bilo tako u nekoj drugoj zemlji, to je ovo moje na početku pitanje. Koja je razlika nas na Novom Zelandu i Australiji, Kanadi, Americi ili šta je već? Da li bi se tamo tada... To ne bi bilo moguće. Tako je. Da li bi moguće da ljudi iz tadašnje SR Jugoslavije i Hrvatske organizuju prenos te utakmice i da je gledaju zajedno? A radi se ne o običnoj utakmici, nego prolazu na evropsko prvenstvo, je li tako? Cijela ta utakmica je bila specifična i eto, kao što znaš, na kraju završila se povoljnim rezultatom za nas. Izvini, nije. A zašto? Zato što se završilo na evropskom prvenstvu. Šta je bilo? 6-1, jel? Bilo je loše, da. Kad je ko je samo dao go, ja ne znam, na kraju. Ja mislim Milošević je dao go. Moguće, da. Tako da mislim da su Hrvati mnogo bolje prošli. Što mnogo bolje prošli.
nekom paralelnom univerzumu, da su doživjeli to što je SR Jugoslavija doživjela, naravno, bile katastrofe. Ja se sjećam dana nakon toga 6-1. Sjećamo se utakmice protiv Španije. Gdje se povelo 3-2 i u zadnjih ne znam koliko, 5-6 minuta preokrene se na 4-3. Alfonso. Znači, 3-3 ili nego 4-3. To je bilo nesvetljivo, a ja i ti u 5-6 ujutri idemo u Burger King i sumiram utiske. Znači, jedno jako zanimljivo i kvalifikacijono. Da, hoću samo da kažem jednu stvar. Ta utakmica protiv Hrvatske, smiješno mi je bilo što smo naš dobar drugar Hrvat koji je htio da se izrazim hoćemo li ga pomenuti, nećemo. Htio je da Krepada dobiju i žao mi je zbog njega bilo, ali se sjećam da nas je on vozio kući i da smo mi čutali nazad. Aha, vidiš, ja sam bio sa nekim drugim, te se voženje ne sjećam. Da, a možda ti nisi bio, ja sam bio, znam da nisam ništa pričao. Da. I tako, mislim da sve u svemu lijepa je priča jer ilustruje ovo o čemu govoriš. Tako je. Bilo je ozbiljnih okolnosti pod kojima su ljudi došli i emigrirali, znamo koja je priča za svega toga, ali uprkos tome imali smo nekih lijepih momenata i družili smo se i sve u svemu takva vrsta druženja bilo gdje drugo u tim zemljama koje si pomenuo, vjerojatno ne bi bilo moguće, jer takve su bile okolnosti i a priori mislim da niko se ne bi upuštao u to jer bi bio odbačen i možda bi imao ozbiljnih problema.